Tahu kita gini ke parti cai penriu. Raja Katsau menutu belum siam. Ubah penmi kodarot kinoi kinong rep. Kodarot kinoi kinong rep. Raja Katsau pai basawan mapiwe tau siam. Ubah long agak tu kapor. Masenyo ya kapor. Last safe notice. Wadik kitong di wayang bakapan siap khajna. Dangsian. Hamau lenong. Dangsian hamau lenong. Ila kerong khajna ki homestay. Dangsian hamau lenong ila kerong khajna ki homestay. Aduh bagi pai bakapan ni sabar. Ayo kerja ini ayo sora jogi. Ya kapan rupa persen kita di homestay hari kita ini jogi. Atau bikin sora pinailat ya kan district council bahkan kerong kacana nak homestay kita jogi. Wat ke sarkar Meghalaya. Kapan mi ke skim bakin kibreu ki badok jengi kinyo ya ke skim apa ke sarkar ke baai lat yang kita ke subsidi ke baai lat kibe ngam je semua ke sarkar kan krong khajna naik tak homestay bat ke bapalatam golong ba district council krong napo ki homestay Pian PGS ko jo ice cream na kadese council. PGS ko bagi payda ke anjing mentonya dese council. Henry PGS ko bat peniang tongkit. Seti sekolah bhai bawan ban sna tongkit. Hangke pamajai ban krong kita nakalnya ka peras department joki krong. Lasu krong si krong. Krong na ki homestay, krong na ki dong dewa dong, 8 kilo na ki nong rep. Long meeting pay baru penap dak tamo kin pada pisah. Gadang ya pi jangsen bah kita kinong kersan dong kita ke PPP kiong kumdo. Ya anak pet ke PPP na ke penkiu tulop ya kinong tray jo ke sekonsen na kasan aja ngong la dei kinong tray homestay hangri apa hima sora jogi I homestay pamelu mala sipo karbe hajar yo sipnai kelampai perkhan ngam jutep bakat ke district council dang ya tulop kinong tray 1,000 kerong kadne lakrong na majay kabangtang mangitip lakrong na po kitsaka nasiri sa politi boy lakrong kaleng krong kacay krong tangsan hajar ro kilero kiro tekeno sur na yong na takadaw na pi lada pikiran chay beriu kanu ro lada pikiran chay beriu kanu ro re no pi Syatnan karar kentang kias pasau pomut haga jingyam beriu haum nyo tamar namar balik syok beriu kita kinong ila pijat beriu pipin pang mesim ya ki parado ki prastam jogi kina yot drama kina sosir nama fiye cai penriu na takadaw ngenda ka keren lalong bakran tham ngamban si ban keren hakani ka chamit nama pilanyan yang ke hima sora ngingim cuma ganong pi lada pidang kwa sisa banya kon persaba ka hima sora nang penslam ya kasat ngilon kibala kloy ban yakon bapi kat nang slam nambang kejeng kun pikwa hangno bangin kiu ban pensai pikwa ada kano ka jakam ka bangin yakun la kalong hakno gono ka benta ngin yakun na ka benta ka hima sora ka jogi na kata-katao
Gagwaban kintu yagi parari kijongi hakum kani kapor hasatlak kabri ukun nyautrap gagwaban kintu kani kapor ya kari kilai posiam kadar dalai ban kinit penriu namar nilai ma ya kajing sensan sotambor Jangan kini wicat berneu, ilaran kam, banyak kendolan, banyak hir, banyak tai, hakin cinge kebangi hak gendo, namanya nang pi, pelana kahima sara kan syak dialo, ya keriti kesencar kedongkang, lati kena. Bagari bakajai penriu kan hap syak madan. Nah kata kadau, ya ka himasara nginyeng banana lakalong hakano kapenta kabangi hap ban yakur. Ano ya pipai ba hakai badi batangit bagi yang badan atau ski. Ana bale inai siya kita ki company ke bahe hana ba yo kini ya ka pliang ja jong kinong sora kamtam ya ki badani homestay andre ha ka jo ka por bisngap ya ka to video yang kuno inwan ra ada ki project ki baret kan ong kami te project baret ne kami homestay Bakong hibing imsya banwadrak projek behe namar bayo kat kini kapliang jagi ng sora bakong de hanangin wanrak projek berit pihak compete bano pihak liya competition bagi homestay hato kani gainda atak kejampi kani gainda atak jampi kemarin ban penyiapkan yagi pai ba ng sora jongi Nabar hangke apa aksisya kepada sanspa kepada ngai pa sansawakar lena bisna gumke timano par banang yo banang yo kes lani banang yo toresu hakini kibenta gitu ni na kata kadau pai ba dia pai ba kapur Ibrahim cukup prak kilang betik kumte iwan kian yang dia nomor kila buat perpengat awak pengat dari perpengat belum pertapra tu biang tak kuat begini kilo persen prak hakane kejaga ngai plan akor jong telu jong nak kersang prak tu dan nomor bola buat nuk kersang prak Nah, terkadang. Yim saria pipra bakda yim saria. Hidai kun bagi himasora tinggi dan himasora. Nah, kata-kata. Banang. Kajaga MCCL, angki MCCL. Namai hagi company ke bahe. Di sekolah Banang Kumta. Wei namar balai, bakajaka apa MCCL, kedai ke babasa, ya kikun ki hajar kijongi, nado kat kedai span riu pun riu, hado arpulai, limba dong kasimen factory angke, pada kedai ke MCCL, lakni kentek, dah kedai ke sarkar ke pemerintah. Balap pensagay ka kram da penyacu na kata sarkar kabat kini ya kapliang jana kehimasara kandai kita sarkar kahaban rabiang dagi wepat kilat kiliti giban penempat ya kikut kehajar jong kehimasara ipkwa bangin yoy kita kikam kibahaban lay hangti Bantrai mestep bam jamit. Henry ini datang nak kacing tahu jingwa. Balada kawan kanu kajat kam. Lain nak kam tabas niu.
kadai panai kecing bertoy ya kikut kejar dong kai masara watya construction of Peru ngidong kam mandekran ba kam nei bandai katulok ke batangkum kat tulok joga desik konsil sibawajar bi 4M ke standard of living jadi sama gidongi 68 penem lada kadai tang sibawajar ngam suatu kunuk sama po desik konsil sibawajar kiraip na takadaw apa kata joga himasara jongi in penting na